manje kodwa kwafika uShembe wabuqeda bonke ukuqhwaga kubantu uthi labantu kwase kuba necece niyalazi icece phela nina nibona abantu bakaBestars icece niyalazi ithi kwase kuba necece kanti le insizwa zakaSabelo zisongelene nezinye insizwa uthi zashayana ngenduku zagcina ingasasebenzisa induku lezi zaSabelo seyisebenzisa izikhali ithi icala labo kwacaca ukuthi alisayi phansi kwezihlahla konkosi seliyongena enkantolo ithi lafa kwakimi usho njalo ubaba uMthethwa uthi lafa kwakimi icala uthi wayesefika ubaba wale insizwa wayaziwa izinyanga enkulu edumile lapha eMbumbulu uSabelo wathi uthi wangibiza ngegama wathi hawu Bhumzane mfana kaMthethwa ngizwile icala labafana bami likuwe manje ngoba uyangazi mina ngiyinyanga edumile uzoliphatha kanjani ukuza lapha nokungeza kufana ngiyanele leyo ngobo ayalawa lawa mshatu iyabaphunyuka abaningi ababe sekphakame bangethwase masilapha bantwana bonyazi asifuna unyazi kuphela amen asifuna uShembe kuphela ngoba namhlanje uNkulunkulu wamaNazaretha unyazi bantwana benkosi asifuna yena kuphela loNkulunkulu uzathi acisha afane nowesibili ngangiguqe phambi kwakhe ngihamba nensizwe engizala kunabafana babe ezobika kuye babegunda amakhanda uthi niwagundeleni amakhanda uthi anisonti nina uthi wona yini into enifuna nifuna ukusontelwa yini ithi mina ngifani nobaba angifani nomkhulu ithi mina ngeke ngisontele ithi mina ngithanda ongithandayo niyazwa maNazaretha ngeke uhleli kwakho usikhingizele busufuna lo Shembe aluze usizi lwakho fa uyihluphe ngaloNkulunkulu wamaNazaretha fanele umfuni isikhathi senokutholwa ngoba ithi ingoma lekhaya siyosondela leso sikhathi angisenakwazi ukuguqa ngamadoda fanele ube yisalukwazi kuthiwa sanjiselwe nanga umkhokheli iSabatha ngoba usemdala umuntu omdala uma esekhathela uhlala nje selisabatha kwase hambisela intombi endala ngoba isihambe lokukhola yazi yakhathala ingahlubukile ihamba khona bisihanjisela iSabatha wena unamadola akho uShembe mfuni esenokuthola uthi ngathi uyadlala lo Sabelo ucabanga ukuthi imithi yakhe izonzani imvama ke abantu abafundile abakholelwa emthini ebole ndaba sizithi sakwazi nginomeqo athi wena thola amanti ebhawutik izoluleka lento ayibonga inkosi phela intshonalanga isingenile maNazaretha bona kwathunywa nje uShembe wezokhipha intshonalanga kithi ngisho sibiza ubaba omkhulu sesibabiza ngentshonalanga ngoba intshonalanga isingenile maNazaretha kodwa uShembe wafika wasisusa wasesenzela okwethu okuhlukile amen kodwa maNazaretha ningayifanisi nabantu bomhlaba futhi nina nilona ibandla lakaZulu nilona ibandla lasemaXhoseni niyibandla likaNkulunkulu amen kodwa uShembe ithi nina nenhlanhla abantu basemngeni ngoba unyawo lokuqala likaShembe la nyathela kini kodwa uShembe wafikele ebukhosini bakaZulu amen kodwa yena uThixo waseAfrika ingakho eseswazini
amen. Kodwa abantu ababanenhlanhla ithi nina abantu bakaZulu ngoba unyawo lokuqala kaNkuluNkulu mhla ehla lafikela kunina wazo sibuyisele ebuhlele sasiyibo nakakade akade kwakhala amakhehla kaMjadu ayikade lindile sebekhipidwa abomama sekufika ama missionaries athi uyeza thina owethu sithefuya le insizwa zakaMjadu oyofika ade size nezicholo zethu size namabhisho ethu ayathi makuzongena umhlangano lapha ekuphakameni uthi ubaba zayigiya ayegiya lamakhehla athi mdedela uZulu angene nina nakhiwanga ngentando yomuntu. Hey mawusubona iNazaretha leyishibhisa. Thina sibashibhile. Kwakuthiwa qala siyayiqhenya. Thina into edala siyiqhenya ingoba thina khona into esivikelayo kithi. Wabhasoba ngishubizo umakhelwane umbone lo makhelwane ukuthi azokuphakela yena ukudla yena apheka ngawukotsha amabhodwa aphinda aphakele wena. Igade lo nto maNazaretha. Ngoba angenanga ezulwini uMantombi. Angenanga ezulwini uMantombi. Wathi evakashela kube wayehlala lapha ekuphakameni. Wavakashela kamakhelwane. Bafika bamupha inyama kade behlabile kanti isithebe besikhodwa izinja. Igade maNazaretha. iNazaretha yematohloli abahlolisisayo. Nazaretha leyona uvanzi. Kalambe lidla nje noma kuphi. Mantombi abange sangena ezulwini ithi inkosi yesibili itshela obaba abasizalayo ithi ngicela ngiphi isiguqo ngifuna ukuhamba ngiyobheka uMantombi angazi uMantombi ulahleke kangaka kanjani ngoba beyintombi yokukholwa ithi sengimfune yonke indawo ithi ngimfune ezulwini ngamfune ejele ngamfune ezihogweni zonke ithi ezamafutha ezamanzi ithi angimtholi uMantombi ithi ngicela ngiphi isiguqo yobheka uMantombi ithi masibuya ngesabatha elizayo ithi ngiyabonga maNazaretha ngimtholile uMantombi ithi ngithe ngihambe ezinkalweni zasezulwini ithi ngezwe isimako singikhonkotha sithi how ithi ngathi lesi simako singikhonkothayo singikhonkotha kanjani ngoba mina ngikhonkotha ingcaka kwaba ubudedengu ngabi iNazaretha ebudedengu abakuhlatshiwe nje hayi ngeke ngiyaya ethembeka hayi phela ngihleze ngiya ngiluze ibizwe ka-anti uye uzodla kodwa ey'thebeni kade idlala ini imalasi uthi sathi hawu uthi ngase ngijika isho njalo inkosi ithi ngase ngijika ngasibuka lesi simakwe ngathi wena ungikhonkotha kanjani uthi sase sijika isimakwe sabo uMantombi sathi inkosi angena isimakwe nguMantombi Mantombi kwenzakalani ujike ube isimakwe lapha ezulwini ithi baba ngesikhathi ngivakashile ekhaya ngaya kamakhelwane bangipha ukudla kanti ubusuku bonke lokho kudla bekugida izinja ikhotha ithi ngadla amathe ezinja ithi ngithe sengifile zathi izinja wena unamathethu woze ezulwini lethu yanele leyo ngubo yalo mshado ubaba umthetho esifika usuku lenkantolo anginandaba nenyanga yabo uthi sangena insizwa walelizwe lo baba uthi sangena insizwa zakaSabelo zahlala lapha ithi nami sengihlezi lapha ebhokisini lomantshi niyazazi inkantolo maNazaretha abake bayihambe uthi yangena lensizwa kaSabelo uthi ngihleli ithe mayingena yangena ihambe futhi uphondo lwayo ithi ifuthi ithi kwahlangana amehlo ami nawayo ithi ngashayika phansi ithi ngaqhuma igazi ngamakhala ithi ngaphaphama kamakhotha uthi ayisingihambela kamakhotha yathi ngithini ibhumzana ushembe mesebalekile kumuntu ushembe engasekho kumuntu engaseze ethembeni engasawuthola umgomo baba Simelane esetukuza nokungazi kuyafana awusekho umgomo kumanje uzalwa uMaNazaretha ukhulelwa uMaNazaretha oyisa uMaNazaretha kodwa uqede waba yimanje uqede wawuthola umsebenzi wayihambela amaclub wayihambela wayiphuzela utshwala wakhohlwa ushembe kanti umgomo uyaphuma uthi lalela ke resign ngoba yakuliphathe licala namacela abakushintshe uthi ngathi ngiyasifaka isicelo eminyangweni wakwaZulu bathi lalela la wena useyimantshi ejuni yafanele uyiprove
asiyithatha indaba ukuthi wena uzobalekela umuthi baningaba abantu abamnyama aba-applyile abafuna ubazi manje uma ungasafuni yeka iyeduka ebusweni bakho ayi mehla yonke yokuphila asithi namhlanje ethembeni siza nyazi lwezulu hawukela umoya wami ngiyaduka inhliziyo ngeduza ngoba inhliziyo esikhipha kushembe eNazaretha ithi inkosi yesibili yayizoqala inkonzo izokhuluma ngonkosikazi kaKhawula ithi njengoba ngizoqala le nkonzo ngiyacela ushemba niphi inhliziyo yasezulwini ithi anipha amehla asezulwini inthambi ingqondo yasezulwini ithi uma enganiphanga lokho ithi ngizothi ngiyakhuluma ngani inhliziyo zenu ziyabhaduza azikho lapha omunye ubuki washa wasijwayeleke hey wasisiza wasiyala usimbelalo wasilandela lo muntu sijwayele ukusheshe sigoduke thina ehamba manje inkonzo kangaka asisezwa lutho inhliziyo yabhaduza uthi wathebode abuyele kumalume hey le kade meya insizwe ehlezi ifaka ibheshu thola insizwe ehlezi ifaka ibheshu kodwa ihlezi ifaka ibheshu nje ayinawo amathemba amaningi ithemba la ushebe wayeseboda haya ngibuyele kumalume wabuya hawu mshana lokho wathola umsebenzi angisakwazi kwenze njani kuyaqoqana ukuhlwa kwenze njani mshana wemukile ushebe malume nayi inyanga asabela izongibulala ngithi ngiyacela emsebenzi into abangishintshele kwenye inkantolo abafundi bathi ngamane ngirizane ngenze njani iphinde ithi insizwe ntana sibuyele kushebe hey madoda ngoba likho ithembe likubazali bethu bani ithi asibuyele kushebe ithi sabuyela ithi angazi kwenzeka kanjani same spot esayihleli inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu sibafice futhi behleli kusona futhi bobabili uthi kodwa ngalelo suku kwangasawufana sivange sizuza umusa wokuqala wadlali ngomusa ngoba uzowuzuza inulaka uthi sathi masiyaqhamuka uthi ayisiyahwaqabala inkosi uthi angabe isaba nomusa uthi ayisithi yini uthi asikusize ngani Nzuza ufunani uthi wathi baba ngilethele umfana wami wathi unani lo mfana wathi baba unenkinga useyimanje ubhekene nenyanga wathi pho uthi mina ngenzeni asawuzuza umusa wathi yini inkinga ephethe lo mfana wakho ucabanga ukuthi yonke into ayiyona uzenzele yena ucabanga kwamandla akhe uthi ukhohliwe uNkulunkulu ucabanga labo manje uyiphele yena ucabanga ithi ayikho into eyenzeke kulomfana ithi into eyenzekele kuyena yinye wededile kushembe noshembe wadeda kuye uthi ayikho into engizomsiza ngayo mina
wasekhala uNzuza eyibhuquza hawu Nkosi mengesizwe kuzofa wathi lalela la Nzuza angizomnika amafutha uzobuyiselwa ethembeni nje ubuzotshikiza nje angeke uJuly uzohamba unganikelile nje mnikela sengiyakuJuly hawu elethu unyasi sengiyakuJuly umshumali ulindele ikwata likho khokhela ulindele ikwata likho sesakuJuly manje ake bakhohlwa bacocwa ithina sesiyakubaba shamba ufuna imisebenzi lapha akuyona ipicnic lesi yakuyona kuJuly kodwa sonke siyosubmit imisebenzi ya half onyaka ngoba ekuphela konyaka soyisubmit siyongenisa uJanuary akuyona ipicnic nje obusuku ucabanga wena uThembeni ufanele afike nefile athi nabo abantwana abasethembekile benze ukuthi nokuthi Inkosi hayi ngoba kuyipicnic ngoba silindwe naba kithi emasangweni wena ubaleka nje awunikele lapha ethempeleni uzobhajwa uthi ayikho into engizomnika yona lo mfana wakho Nzuza ahamba buyele ethempeleni unayo indaba buyele ethembeka buyele ethempeleni uthi abuyele ethempeleni abesenkonzweni yasekuseni abesenkonzweni yasemini ithi Nzuza uyobususukuma emva kwenkonzo umcelela isiguqu uthi ushemba kamembathe ngoba into eyenzekile ushemba kasamembethe ithi uma uNkulunkulu ethanda yomvikela mengathanda yofa khuluma wena Nkosi yami khuluma wena nenhliziyo yami mina ngedwa sayingehlo ngabuya nomalume kwathi makushaya u6 uthi ngafuna umNazaretha wami eboxini uthi ngatshela umalume ngathi seku6 uthi ngathi hawu kana ukuhlwa benza abantu bakholwe so uyawazi u6 uthi uthatha umNazaretha omfishane bathi lala nathi namhlanjena ngalobu busuku uthi ngesabatha abavukele esontweni baguquka bonke abantu bathi hawu qhamuka mfana kaMthetho samgcine safunda bazosho njalo abantu ethembeni kanti nengilozi yakhona isho njalo ithi uqhamukaphi lo mfana samgcine safunda uthi ngahlala yasha inkonzo yaphela umalume waselibeka usizi lwami wangicelela isiguqo mahla maNazaretha njengoshembe akadeli muntu shemba adeli muntu maNazaretha uma usuzendlala kuye uthi woza mntanami ngiyokwamukelisa ngani ngethemba akadeli muntu na ungasabi ukuthi kade wagcina esuze esontweni usaba abantu kanabo banamathumba abangawabhobosile woze esontweni ngoba ushemba uzofika kade woza mntanami ngiyokwamukelisa ngani masabi labantu abahlebayo abatshikizayo ake nginisize bo mama ngoba seniphethwe isalukwazi ingoba nami la ngiqhuma khona kuphethe ini isalukwazi ngathi ke mina Mshumayeli engathithi ngoba ngcono ukuphathwa izalukwazi ngoba bona baba khokhela basachetha so hanje lo bakoti
ngoba uzomtshela ku WhatsApp ukuthi asabhedile ngaya WhatsApp uhamba WhatsApp ufika nje vele wena suyinto enjani ebhedayo abanje la shiya wena lento kulunge kona niphathwe yini izalukwazi ake nginihlebele nenhlanhla ukuphandathi enhlanjeni siphethwe isalukwazi bekade siphethwe isalukwazi izolo saphinde saphethwe isalukwazi futhi siyakwazi ukushonela umkhokheli ngikhuluma from experience ukuthi abanje waniphethwe isalukwazi nje niyigade makhosikazi amen ingafani namakhosikazi akaye kuphakameni uanti wami udadewabo kababa ongizalayo wayekhona eshadele kulelo tempele abahlala 10 years bengenayo umkhokheli base behlala bathi ayingeke ubaba uzizibile yes nenhlanhla thina kwakuzitshwa kuqala babe sixoxele obaba kuphela u20 years engekho umshumayeli nithi niya enkosini nithi niphone ithi angenzini uthi base besuka labo mama athi soka sekugogile lokho namakwata akasakwazi kwanikela ngisho unikelile akusakuboni ngisho emehlweni lalela wena ma wena masibani bathi wena ongathi uphapheme amakwata ethu sowanika wena awuyaqala iqembu elithize elinye lanikela kugogo ogugile ongaboni elinye lanikela kumama ophapheme bawayisa ngalozindi ngoJuly babeka la ithi Nkosi yini le amakwata ethu umkhokhe Nkosi yamakhosi Nkosi ngibusise baba uyabetshekisa thina ubaba uyasibusisa mina ntsani ngela kulesalukwazi phambi kwaso umama nje ubani uyawahambisa wafika uJanuary baqala manje landa iqembu elinikela kumama ophapheme lingasanikele esalukwazini landa manje ngoba ubaba ubabusisile mina nizanikela kulo ngabone emehlweni kodwa wona lawo makwata ayofika kubaba nikelani kumama nophaphembe uyahamba imnikelo bayisa ngalozinde ngoJanuary bafike bayibeka iyabuza ngalozinde yini le amakwata ethu Nkosi nibusise sophinde thina sinikele kulogogo sesolinda ukuthi ayihambele emhlabeni ushamba kafuhle kanti phakathi kwabo labo mama kuzohamba omunye umama wathi mehamba wayesebuya wathi indlela ngiyiboni amakwata ami kuthiwa akekho akani mina nganginikele enkosini zasuka izingane zakhe zayangalozinto zathi baba umaka ubuyile uthi amakwata akekho ithi wayinikela kodwa uthi wayinikela kumambani ewalethela ithi Nkosi ubani umkhokheli wakhe ngoba uzobuzwa lo mkhokheli nalomshumayeli ombuka wena umeye omunye futhi osihlobo sami wemeya umshumayeli wakho wabika kuyinyanga ezulu wathi baba ngizobe nginomsebenzi ngibuyisa omkhulu nobani ithi inyanga ezulu ngizobe ngikhona uthi hawu baba ngampela into engiyeza na inika nje amaqatha sengiyahamba vele yena ngishaye ngawale emaphepheteni nohlala ngishaye usibelani sengiyahamba baba uzoba khona ngizobe ngikhona kulo mcimbi ingqondo yasemhlabeni cela Nkosi usiphi ingqondo yasemhlabeni siphi inhliziyo sha wathatha ngengqondo yasemhlabeni ubaba uzobe khona physical walungisa wathi kulo mcimbi kule ndawo kuzokwenzeka into engakaze yenzeke kuzobaba walungisa kwathi ekuseni kulethu uvuka nathi wahlabelela umshumayeli Nkosi yethu ake nimyeke lo mshumayeli mina ngilinda ubaba gada abahlolisisayo leli bandla likufuna umuntu onganaki ushawe intwana encane leli bandla wena ugijimele izinkulu uyobamba izipikers kababa lapha ebuhleni kanti awusaziwe ethempelini ngoJuly uzobabona abanye sebebamba izipikers kababa sebegijima lapha kanti ushawa into encane nje kuthiwa la ekhaya indlela inde kangaka ngiyophelelwa manje la ekhaya lifuna unyawo olihamba kancane ngoba uthi uyona nangokuhamba uyona nangokukhuluma uyona nangokuhleka lekhaya lifuna umuntu ohamba kancane ake niyeke umsho ake nikhohla kangene ngamandla loyo qalazela imoto kababa nina wangena umshumayeli ongasanakiyo ongenandaba naye
washaya inkonzo kwaqedwa uthe mase kuneswa sekungena ukudla kwezamantombazane nganisa abashumayeli nesema ngeingane engakholwa ezintombazane eziphuzela isayida yafika yadunusa imnika kanje umshumayeli thatha wena baba ibonela ikhehla nje ngathi thatha nababona intshebende futhi kwena umshumayeli nje obiyinde nje athuka umshumayeli uthi hawu kodwa kwezinye indawo ngiye ngibekelwe ngendlela athi ithi lengane hey thatha baba isho ungakufuni ngiyadlula mina esidlula ingane ibekela isayida la kunesa zona laphela usuku baba dwelele afika ubaba sahamba isikhathi inyanga inkosikazi inyanga lezulu idumela baba wawuthe uzofika ngakulindela ithi ha ngafika kodwa wena ungihloniphanga ithi wena ngesikhathi ngiqala ngihlabelela esangweni wangiphebeza wathi umshumayeli wani ithi noma usunginesa wanginesa isintombazane ephuzayo yangidunusela ngase ngiyakufulathela ngoba wena uzokweya lo mshumayeli uthi wena uzohlonipha unyazi kanti wena usugejile uthi unyazi wangeya awuvanga wenze njani noma usongipha ukudla wena wangidunisela ithi kwakuyimi kanti mntanami ngangizohlala kubani ngoba ngangihleli kumshumayeli iyabuza-ke inkosi uphi umkhokheli wakhe sithingane baba emagwada akhe bengalethwa umkhokheli belethwa umama ubani ithi umama ubani mbize lo mama ubani wayesebiza apha amagwada kankosikazi wabizwa nomkhokheli wabeka la isalikwazi siyaqhaqhazela hayi sabona thina ukuthi asivele sihambisele amakwata siwayise kubaba ngoba sibona ugogo usegugile ithi inyanga ezolo nina ningenza umkhokheli mina ithi lalelani la nginitshela ithi ezulwini alikho into efohlwayo ithi wonke lawo makwateni waqaleni phansi ithi qalani nifuna imbuzi nicela intathelele kumkhokheli bese ninikela wonke lawo makata wenu ninikele noma wenu aqale phansi ithi wonke amakata ezulwini inkosikazi angena ngomkhokheli wendoda angena ngomshumayeli akaluwasho njalo etshela umngoma esuku baba omkhulu wahamba isikhathi etshela umngoma emnikeza izinto ikamentshisi ngokhuluma ngelinye ilanga kuzohamba isikhathi ethi wemngoma evalelisa ethi umngoma baba ngisacela ukuthi ishuye ekhaya usekhipha izinto ikamentshisi indlamhlathi kamayekisa inikeza umngoma uthi umngoma hawu inceke uyanginikeza ibhokisi kamentshisi ngizozenzani mina leli bhokisi kamentshisi kodwa wayesekhumbula umngoma ukuthi inceke ineyimanga yathatha ibhokisi umngoma walifaka ephaketheni wakusagitshelwa lezitimela zamalahle zithi khushu 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 zihamba ubusuku nemini kuthe kusemahlathini isitimela khushu khushu safa masifu isitimela wabona umngoma ayingeke lento yosinda nini noba nebhunu lithi yayifile lento mina ayazi izophila nini wehla umngoma uthemehla wehlela ehlathini elimnyama wayisethi ephaketheni wezwa iphakethe likamentshisi alinikezwe indlamhlathi kamayekisa ugagane wayeselikhipha uthi wayeselayitho uthi lokuqala uthi lakhanya njengekhandlela uthi lamhamba uthi uthe phansi nehlathi lacisha lelithe wathatha elinye walayithi uthi laphinde lakhanya njengekhandlela uthi wathi esethathe lokugcina uthi lamlayithela waze wayophuma ehlathini wayesethi kanti izinto izini lezi engiyinikezwe indlamhlathi wena njalo ungawunikela u14 kodwa uyaya kuJulayi uzobe usiyisipiyoyo usushaya omabhida lapha hey inkosi abangesehlaniseka wafuna ukubuyela kukhagana umngoma yobuza uthi kanti izinto izini lezo bunginike zona waphenduka wenza lento beyenze ekhaya waphuthuma buyela kugagane mefika uthi inceke yenkosi lezi zinto bungipha zona kanti izihlobo luni uthi mngoma bekukunikeza umfanekiso wokufa ngifuna ukukukhombisa ukuthi amakwata omuntu amkhanyisela kanjani endleleni yakhe yokufa uthi loluthi lokuqala obulibona likhanya ngekhandlela uthi bekuyikata lakho lelo ithi nasendleleni yokufa umuntu ongawanikela u23 no14 ithi indlela yakhe iba mnyama ithi kodwa mayenikela lamakwata akhanya njengekhandlela ithi mngoma ithi umuntu ongawunikela u23 ithi umfundisi oyinkosi omvangeli omshumayeli oyinhlayisuthi ithi bonke fanele bewunikelile manje ke mpasapho inkokhelo ogogile nemgadi manje kodwa kwafika uShembe wabuqeda bonke ukuqhwaga kubantu
uthi labantu kwase kuba necece niyalazi icece phela nina nibona abantu bakaBestars icece niyalazi ithi kwase kuba necece kanti le insizwa zakaSabelo zisongelene nezinye insizwa uthi zashayana ngenduku zagcina ingasasebenzisa induku lezi zaSabelo seyisebenzisa izikhali ithi icala labo kwacaca ukuthi alisayi phansi kwezihlahla konkosi seliyongena enkantolo ithi lafa kwakimi usho njalo ubaba uMthethwa uthi lafa kwakimi icala uthi wayesefika ubaba wale insizwa wayaziwa izinyanga enkulu edumile lapha embumbulu uSabelo wathi uthi wangibiza ngegama wathi hawu Bhumzana mfana kaMthethwa ngizwile icala labafana bami likuwe manje ngoba uyangazi mina ngiyinyanga edumile uzoliphatha kanjani ukuza lapha nokungeza kufana ngiyanele leyo ngobo ayalawa lawa mshado iyabaphunyuka abaningi ababe sekphakame bangethwase masilapha bantwana bonyazi asifuna unyazi kuphela amen asifuna ushembe kuphela ngoba namhlanje uNkulunkulu wamaNazaretha unyazi bantwana benkosi asifuna yena kuphela noNkulunkulu uzathi acisha afane nowesibili ngangiguqe phambi kwakhe ngihamba nensizwe engizala kunabafana babe ezobika kuye babegunda amakhanda uthi niwagundeleni amakhanda uthi anisonti nina uthi nina yinyi into enifuna nifuna ukusontelwa yini ithi mina ngifani nobaba angifani nomkhulu ithi mina ngeke ngisontele ithi mina ngithanda ongithandayo niyazwa amaNazaretha ngeke uhleli kwakho usikhingizele busufuna lo shemba aluze usizi lwakho fa uyihluphe ngalo uNkulunkulu wamaNazaretha fanele umfuni isikhathi senokutholwa ngoba ithi ingoma lekha siyosondela leso sikhathi angisenakwazi ukuguqa ngamadoda fanele ube yisalukwazi kuthiwa sanjiselwe nanga umkhokheli isabatha ngoba usemdala umuntu omdala uma esekhathela uhlala nje selisabatha kwase hambisela intombi endala ngoba isihambe lokukhola yazi yakhathala ingahlubukile ihamba khona bisihanjisela isabatha wena unamadola akho Shembe mfundo esenokuthola uthi ngathi uyadlala lo Sabelo ucabanga ukuthi imithi yakhe izonzani imvama ke abantu abafundela abakholelwa emthini ebole ndawo sizithi sakwazi nginomeko athi wena thola amanti eBaltic izoluleka lento ayibonge inkosi phela intshonalanga isingenile maNazaretha bona kwathunywa nje ushembe wezokhipha intshonalanga kithi ngisho sibiza ubaba omkhulu sesibabiza ngentshonalanga ngoba intshonalanga isingenile maNazaretha kodwa ushembe wafika wasisusa wasesenzela okwethu okuhlukile amen kodwa maNazaretha ningayifanisi nabantu bomhlaba futhi nina nilona ibandla lakaZulu nilona ibandla lasemaXhoseni niyibandla likaNkulunkulu amen kodwa ushembe ithi nina nenhlanhla abantu basemngeni ngoba unyawo lokuqala likaShembe la nyathela kini kodwa ushembe wafikele ebukhosini bakaZulu amen kodwa yena uThixo waseAfrika ingakhe eseswazini amen kodwa abantu ababanenhlanhla ithi nina abantu bakaZulu
ngoba unyawo lokuqala kaNkulunkulu mhla ehla lafikela kunina wazosibuyisela ebuhleni esasiyibo nakakade akade kwakhala amakhehla kaMjadu ayikade elindile sebekhipha abomama sekufika ama-missionaries athi uyeza thina owethu zithefuya le insizwa zakaMjadu uyofika ade asize nezicholo zethu size namabhisho ethu ayathi makuzongena umhlangano lapha ekuphakameni uthi ubaba zayigiya ayegiya lamakhehla athi mdedela uzulu angene nina nakhiwanga ngentando yomuntu mawusubona iNazaretha liyishibhisa thina sibashibhile kwakuthiwa kuqala siyayiqhenya thina into edala siyiqhenya ingoba thina khona into esiyivikelayo kithi wabhasoba ngisho ubizo umakhelwane umbone lo makhelwane ukuthi azokuphakela yena ukudla yena apheka ngawukotsha amabhodo aphinde aphakele wena igade lo nto maNazaretha ngoba angenanga ezulwini uMantombi angenanga ezulwini uMantombi wathi evakashela kube wayehlala lapha ekuphakameni wavakashela kamakhelwane bafike bamupha inyama kade behlabile kanti isithebe besikhodwa izinja igade maNazaretha iNazaretha yematohloli abahlolisisayo Nazaretha leyona uvanzi qalahambe lidla nje noma kuphi Mantombi abange sangena ezulwini ithi inkosi yesibili itshela obaba abasizalayo ithi ngicela ngiphi isiguqo ngifuna ukuhamba ngiyobheka uMantombi angazi uMantombi ulahleke kangaka kanjani ngoba beyintombi yokukholwa ithi sengimfune yonke indawo ithi ngimfune ezulwini ngamfune ejele ngamfune ezihogweni zonke ithi ezamafutha ezamanzi ithi angimtholi uMantombi ithi ngicela ngiphi isiguqo yobheka uMantombi ithi masibuya ngesabatha elizayo ithi ngiyabonga maNazaretha ngimtholile uMantombi ithi ngithe ngihambe einkalweni zasezulwini ithi ngezwe isimako singikhonkotha sithi how ithi ngathi lesi simako singikhonkotha kanjani ngoba mina ngikhonkotha ingcaka kwaba ubudedengu ngabi iNazaretha ebudedengu abakuhlatshiwe nje hayi ngeke ngiyaya ethembeka hayi phela ngihleze ngiya ngiluze ibizwe ka-anti uye uzodla kodwa ey'thebeni kade idlala ini imalasi uthi sathi hawu uthi ngase ngijika isho njalo inkosi ithi ngase ngijika ngasibuka lesi simakwe ngathi wena ungikhonkotha kanjani uthi sase sijika isimakwe sabo uMantombi sathi inkosi angena isimakwe nguMantombi Mantombi kwenzakalani ujika ube isimakwe lapha ezulwini ithi baba ngesikhathi ngivakashile ekhaya ngaya kamakhelwane bangipha ukudla kanti ubusuku bonke lokho kudla bekugida izinja yikhotha ithi ngadla amathe ezinja ithi ngithe sengifile zathi izinja wena unamathethu woze ezulwini lethu yanele leyo ngubo yalo mshado umthethwa esifika usuku lenkantolo anginandaba nenyanga yabo uthi sangena insizwa walelizwe lo baba uthi sangena insizwa zakaSabelo zahlala lapha ithi nami sengihlezi lapha ebhokisini lomantshi niyazazi inkantolo maNazaretha abake bayihambe uthi yangena lensizwa kaSabelo uthi ngihleli ithe mayingena yangena ihambe futhi uphondo lwayo ithi ifuthi ithi kwahlangana amehlo ami nawayo ithi ngashayika phansi ithi ngaqhuma igazi ngamakhala ithi ngaphaphama kamakhotha uthi ayisingihambela kamakhotha yathi ngitheni ibhumzana uShambe mesebalekile kumuntu uShambe engasekho kumuntu engaseze ethembeni engasawuthola umgomo baba Simelane esethi ukuza nokungazi kuyafana awusekho umgomo kumanje uzalwa maNazaretha ukhulelwa maNazaretha oyisa maNazaretha kodwa uqede waba imantshi uqede wawuthola umsebenzi wayihambela amaklabhu wayihambela wayiphuzela utshwala wakhohlwa uShembe kanti umgomo uyaphuma uthi lalela ke resign ngoba yakuliphathe licala namacela bakushintshe uthi ngathi ngiyasifaka isicelo eminyangweni wakwaZulu bathi lalela la wena useyimantshi ejoni yafanele uyiprove asiyithatha indaba ukuthi wena ubalekela umuthi baningaba abantu abamnyama aba-applyile
abafuna ubazi manje uma ungasafuni yeka ngiyeduka awusani bakho ayi mehlayo ke yakuphila wa Asithi namhlanje ethembeni siza nyazi lwezulu hawukela umoya wami ngiyaduka inhliziyo ngeduza ngoba inhliziyo esikhipha kushembe eManazaretha ithi inkosi yesibili yayizoqala inkonzo izokhuluma ngonkosikazi kaKhawula ithi njengoba ngizoqala le nkonzo ngiyacela ushemba niphi inhliziyo yasezulwini ithi anipha amehla asezulwini inthambi ingqondo yasezulwini ithi uma inganiphanga lokho ithi ngizothi ngiyakhuluma ngani inhliziyo zenu ziyabhaduza azikho lapha omunye ubuki washa wasijwayele ke hey wasisiza wasiyala uSimbelani wasilandela lo muntu sijwayele ukusheshe sigoduke thina ehamba manje inkonzo kangaka asisezwa lutho inhliziyo yabhaduza uthi watseboda abuyele kumalume hey le kade me insizwe ehlezi ifaka ibheshu thola insizwe ehlezi ifaka ibheshu kodwa ihlezi ifaka ibheshu nje ayinawo amathemba amaningi ithemba la ushebe wayeseboda haya ngibuyele kumalume wabuya hawu mshana lokho wathola umsebenzi angisakwazi kwenze njani kuyaqoqana ukuhlwa kwenze njani mshana wemukile ushebe malume nayi inyanga asabeli izongibulala ngithi ngiyacela emsebenzini abangishintshele kwenye inkantolo abafundi bathi ngamane ngirizana ngenze njani iphinde ithi insizwe ndana sibuyele kushebe hey madoda ngoba likhi ithembe likubazali bethu bani ithi asibuyele kushebe ithi sabuyela ithi angazi kwenzeka kanjani same sport esayihleli inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu sibafice futhi behleli kusona futhi bobabili uthi kodwa ngalelo suku kwangasawufana sivange sizuza umusa wokuqala wadlali ngomusa ngoba uzowuzuza inulaka uthi sathi masiyaqhamuka uthi ayisiyahwaqabala inkosi uthi angabe isaba nomusa uthi ayisithi yini uthi asikusize ngani nzuza ufunani uthi wathi baba ngilethele umfana wami wathi unani lo mfana wathi baba unenkinga useyimanje ubhekene nenyanga wathi pho uthi mina ngenzeni asawuzuza umusa wathi yini inkinga ephethe lo mfana wakho ucabanga ukuthi yonke into ayiyona uzenzele yena ucabanga kwamandla akhe uthi ukhohliwe uNkulunkulu ucabanga labo manje uyiphele yena ucabanga ithi ayikho into eyenzeke kulomfana ithi into eyenzekele kuyena yinye wededile kushembe noshembe wadeda kuye uthi ayikho into engizomsiza ngayo mina wasekhala unzuze izibhuquza hawu nkosi mengesizwe kuzofa
wathi lalela la Nzuza angizomnika amafutha uzobuyiselwa ethembeni nje ubuzotshikiza nje angeke uJuly uzohamba unganikelile nje kunikela sengakuJuly hawu letha unyasi sengakuJuly umshumali ulindele ikwata likho khokhela ulindele ikwata likho sesakuJuly manje ake bakhohlwa bacocwa ithina sesiyakubaba shamba ufuna imisebenzi lapha akuyona ipicnic lesiyakuyona kuJuly kodwa sonke siyosubmit imisebenzi ya half onyaka ngoba ekuphela konyaka soyisubmit siyongenisa uJanuary akuyona ipicnic nje obusuku ucabanga wena uThembeni ufanele afike nefile athi nabo abantwana basethembeni benze ukuthi nokuthi inkosi hayi ngoba kuyipicnic ngoba silindwe naba akithi emasangweni wena ubaleka nje awunikele lapha ethempeleni uzobhajwa uthi ayikho into engizomnika yona lo mfana wakho Nzuza ahamba buyele ethempeleni unayo indaba buyele ethembeka buyele uthi abuyele ethempeleni abesenkonzweni yasekuseni abesenkonzweni yasemini ithi Nzuza uyobususukuma emva kwenkonzo umcelela isiguqu uthi ushamba kamembathe ngoba into eyenzekile ushamba kasamembethe ithi uma uNkulunkulu ethanda yomvikela mengathanda uyofa khuluma wena Nkosi yami khuluma wena nenhliziyo yami mina ngedwa sayingehlo ngabuya nomalume kwathi makushaya u6 uthi ngafuna umNazaretha wami eboxini uthi ngatshela umalume ngathi seku6 uthi ngathi hawu kana ukuhlwa kuba benza abantu bakholwe so uyawazi u6 uthi uthatha umNazaretha omfishane bathi lala nathi namhlanjena ngalobu busuku uthi ngesabatha bavukele esontweni baguquka bonke abantu bathi hawu qhamuka mfana kaMthetho samgcine safunda bazosho njalo abantu ethembeni kanti nengilozi yakhona isho njalo ithi uqhamuka lo mfana samgcine safunda uthi ngahlala yasho inkonzo yaphela umalume waselibeka usizi lwami wangicelela isiguqo mahla maNazaretha njengoshembe akadeli muntu shemba adeli muntu maNazaretha uma usuzendlala kuye uthi woza mntanami ngiyokwamukelisa ngani ngethemba akadeli muntu na ungasabi ukuthi kade wagcina esuze esontweni usaba abantu kanabo banamathumba abangawabhobosile woze esontweni ngoba ushemba uzofika kade woza mntanami ngiyokwamukelisa ngani ngasabi labantu abahlebayo abatshikizayo ake nginisize bo mama ngoba seniphethwe isalukwazi ingoba nami la ngiqhuma khona kuphethe ini isalukwazi ngathi ke mina Mshumayeli engathithi ngoba ngcono ukuphathwa isalukwazi ngoba bona baba khokhela basachetha so hanje lo bakoti ngoba uzomtshela ku WhatsApp uthi asabhedile
ngaya WhatsApp uhamba WhatsApp ufika nje vela wena suyinto enjani ebhedayo abanje la shiya wena lento kulunge kona niphathwe yini izalukwazi ake ngimhlebele nenhlanhla ukuphatha nathi enhlanjeni siphethwe isalukwazi bekade siphethwe isalukwazi izolo saphinde saphethwe isalukwazi futhi siyakwazi ukushonela umkhokheli ngikhuluma from experience ukuthi abanje waniphethwe isalukwazi nje niyigade makhosikazi amen ngingafani namakhosikazi akaye kuphakameni uanti wami udadewabo kababa ongizalayo wayekhona eshadele kulelo tempele abahlala 10 years bengenayo umkhokheli base behlala bathi ayingeke ubaba uzizibile yes nenhlanhla thina kwakuzitshwa kuqala babe sixoxela obaba kuphela u20 years engekho umshumayeli nithi niya enkosini nithi phone ithi angenzini uthi base besuka labo mama athi soka sekugogile lokho namakwata akasakwazi kwanikela ngisho unikelile akusakuboni ngisho emehlweni lalela wena masibani bani wena ongathi uphapheme amakwata ethu sowanika wena awuyaqala iqembu elithize elinye lanikela kugogo ogugile ongaboni elinye lanikela kumama ophapheme bawayisa ngalozini ngoJuly babeka la ithi Nkosi yini le amakwata ethu umkhokhe Nkosi yamakhosi Nkosi ngibusise baba uyabetshekisa thina ubaba uyasibusisa mina ntsani ngela kule salukwazi phambi kwaso umama nje ubani uyawahambisa wafika uJanuary baqala manje landa iqembu elinikela kumama ophapheme lingasanikele esalukwazini landa manje ngoba ubaba babusisile mina nizanikela kulo ngabona emehlweni kodwa lawo makwata ayofika kubaba nikelani kumambani mambani uphapheme uyahamba imnikelo bayisa ngalozinde ngoJanuary bafike bayibeka iyabuza ngalozinde yini le amakwata ethu Nkosi nibusise sophinde thina sinikele kulogogo sesolinda ukuthi ayihambele emhlabeni ushamba kafuhle kanti phakathi kwabo labo mama kuzohamba omunye umama wathi mehamba wayesebuya wathi indlela ngiyiboni amakwata ami kuthiwa akekho akani mina nganginikele enkosini zasuka izingane zakhe zayangalo zinde zathi baba umaka ubuyile uthi amakwata akekho ithi wayinikela kodwa uthi wayinikela kumambani ewalethela ithi Nkosi ubani umkhokheli wakhe ngoba uzobuzwa lo mkhokheli nalomshumayeli ombuka wena umeye omunye futhi osihlobo sami wemeya umshumayeli wakho wabika kuyinyanga ezulu wathi baba ngizobe nginomsebenzi ngibuyisa omkhulu nobani ithi inyanga ezulu ngizobe ngikhona uthi hawu baba ngampela into engiyeza na inika nje amaqatha sengiyahamba vele yena ngishaye ngwale emaphephethe nosale ngishaye usibelani sengiyahamba baba uzoba khona ngizobe ngikhona kulomcimbi ingqondo yasemhlabeni cela Nkosi usiphi ingqondo yasemhlabeni siphi inhliziyo sha wathatha ngengqondo yasemhlabeni ubaba uzobe khona physical walungisa wathi kulomcimbi kule ndawo kuzokwenzeka into engakaze yenzeke kuzobaba walungisa kwathi ekuseni kulethu uvuka nathi wahlabelela umshumayeli Nkosi yethu ake nimiyeke lo mshumayeli mina ngilinda ubaba gada abahlolisisayo leli bandla likufuna umuntu onganaki ushawe intwana encane leli bandla wena ugijimele izinkulu uyobamba izipeakers kababa lapha ebuhleni kanti awusaziwe ethempelini ngoJuly uzobabona abantu sebebamba izipeaker kababa sebegijima lapha kanti ushawa into encane nje thola ekhaya indlela inde kangaka ngiyophelelwa manje lekhaya lifuna unyawo olihamba kancane ngoba uthi uyona nangokuhamba uyona nangokukhuluma uyona nangokuhleka lekhaya lifuna umuntu ohamba kancane ake niyeke umsho ake nikhohla kangene ngamandla loyo qalazela imoto kababa nina wangena umshumayeli ongasanakiyo ongenandaba naye washaya inkonzo kwaqedwa uthe mase kuneso sekungena ukudla kwenza amantombazane nganisa abashumayeli nesema ngeingane engakholwa ezintombazane eziphuzela isayida yafika yadunusa imnika kanje umshumayeli thatha wena baba
Ibonela ikhehla njengathile thatha nababona intshebende futhi kwena mshumali nje obiyinde nje athuka umshumali uthi hawu kodwa kwezinye indawo ngiye ngibekelwe ngendlela athi ithi lengane hey thatha babisho ungakufuni ngiyadlula mina yayisidlula ingane ibekela isayida la kunesa zona laphela usuku baba dwelele afika ubaba sahamba isikhathi inyanga yezulu inkosikazi inyanga lezulu idumela baba wawuthe uzofika ngakulindela ithanga afika kodwa wena ungihloniphanga ithi wena ngesikhathi ngiqala ngihlabelela esangweni wangiphebeza wathi umshumayeli wani ithi noma usunginesa wanginesa isintombazane ephuzayo yangidunusela ngase ngiyakufulathela ngoba wena uzokweya lo mshumayeli uthi wena uzohlonipha unyazi kanti wena usugejile uthi unyazi wangeya awuvanga wenze njani noma usongipha ukudla wena wangidunisela ithi kwakuyimi kanti mntanami ngangizohlala kubani ngoba ngangihleli kumshumayeli iyabuza ke inkosi uphi umkhokheli wakhe sithingane baba emakwata akhe bengalethwa umkhokheli belethwa umama ubani ithi umama ubani mbize lo mama ubani wayesebiza apha amakwata kankosikazi wabizwa nomkhokheli wabeka la isalikwazi siyaqhaqhazela hayi sabona thina ukuthi asivele sihambisele amakwata siwayise kubaba ngoba sibona ugogo usegugile ithi inyanga yezolo nina ningenza umkhokheli mina ithi lalelani la nginitshela ithi ezulwini alikho into efohlwayo ithi wonke lawo makwateni waqaleni phansi ithi qalani nifuna imbuzi nicela into athelele kumkhokheli bese ninikela wonke lawo makwata wenu ninikele noma wenu aqale phansi ithi wonke amakati ezulwini inkosikazi angena ngomkhokheli wendoda angena ngomshumayeli akaliwasho njalo etshela umngoma esuku baba omkhulu uhamba isikhathi etshela umngoma emnikeza izinto ikamentshisi ngokhuluma ngelinye ilanga kuzohamba isikhathi ethi wamngoma evalelisa ethi umngoma baba ngisacela ukuthi ishuye ekhaya usekhipha izinto ikamentshisi indlamhlathi kamayekisa inikeza umngoma uthi umngoma hawu inceke uyanginikeza ibhokisi kamentshisi ngizozenzani mina leli bhokisi kamentshisi kodwa wayesekhumbula umngoma ukuthi inceke ineyimanga yathatha ibhokisi umngoma walifaka ephaketheni watsagitshela lezitimela zamalahle zithi khushu 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 zihamba ubusuku nemini kuthe kusemahlathini isitimela khushu khushu safa masifu isitimela wabona umngoma ayingeke lento yosinda nini noba nebhuno lithi yifile lento mina ayazi izophila nini wehla umngoma uthemehla wehlela ehlathini elimnyama wayisethi ephaketheni wezwa iphaketheli kaMantshisi alinikezwe indlamhlathi kaMahekisa ugagane wayeselikhipha uthi wayeselayitho uthi lokuqala uthi lakhanya njengekhandlela uthi lamhamba uthi uthe phansi nehlathi lacisha lelithe wathatha elinye walayithi uthi laphinde lakhanya njengekhandlela uthi wathi esethathe lokugcina uthi lamlayithela waze wayophuma ehlathini wayesethi kanti izinto izini lezi enginikezwe indlamhlathi wena njalo ngawunikela u14 kodwa uyaya kuJulayi uzobe usiyisipiyoyo usushaya omabhida lapha hey inkosi abangesehlaniseka wafuna ukubuyela kukhagana umngoma eyobuza uthi kanti izinto izini lezo bunginike zona waphenduka wenza lento beyenze ekhaya waphuthuma buyela kugagane mefika uthi inceke yenkosi lezi zinto bungipha zona kanti izihlobo luni uthi mngoma bekukunikeza umfanekiso wokufa ngifuna ukukukhombisa ukuthi amakwata omuntu amkhanyisela kanjani endleleni yakhe yokufa uthi loluthi lokuqala obulibona likhanya ngekhandlela uthi bekuyikata lakho lelo ithi nasendleleni yokufa umuntu ongawanikela u23 no14 ithi indlela yakhe iba mnyama ithi kodwa mayenikela lamakwata akhanya njengekhandlela ithi mngoma ithi umuntu ongawunikela u23 ithi umfundisi oyinkosi omvangeli omshumayeli oyinhlayisuthi ithi bonke fanele bewunikelile manje ke mphasabu inkokelo ogogile nemgadi uthi lento iye ngokuyikhula uthi gcina singisitha wena baba ithi gcina lento isikhuluma ibanga umsindo ithi ngingasalizwi izwi lakho noma ngingasakuboni ngingasalithi izwi lakho kodwa wena ufanele unjani
ubonga iguqule yami intando ifanele yakho ithi inkosi mntanami lesilwane siyesiphume kimi yini ithi cha baba siphuma la kimi ithi lesilwane inhloboni yesilwane ithi baba isilwane singadliwa lapha ekhaya ingulube ithi mntanami le ngulube yenziwa inhliziyo yakho ithi wena yikho into ongayifuni nomkhokheli uyafuna nomshumayeli uyafuna nomfundisi uyafuna nokugana inkosi uyayifuna nokuba unhlokolo uyafuna uhlale phambili ithi lesilwane senziwa inhliziyo yakho yizo lesesikusitha bani uShembe wabuyela umthetho sengiyavala maNazaretha angibuyele emaphephethe wabuyela umthetho enkantolo esethandazile amaNazaretha asethembeka athi membathe Shembe amaNazaretha mesethembe membathe Shembe ungawathathi kancane athi membathe Shembe uthi ngabuyela enkantolo uthi lazongena ngolosithathu uthi bangena abafana bakaSabelo bathi shaye babecabanga sengihamba ngedwa kanti ukhona owesibili sengihamba naye uthi yangena lenyanga uthi yafutha uthi ngayibuka uthi nami yangibheka athi ngizowa ngangaze ngawa uthi ngakangeni ithi stapha savuleka saba unqenqema sangangena sangavaleka sangavuleka niyazi enkantolo uvula uvale ngoba kunama recordings awuvule uthi saba unqenqema uthi ngathi hawu lenyanga ingithumelele ngotokoloji uthi kulo lelo nqenqema ngase ngimbona ogqoka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama membathe Shembe yini into eyenzekile wededile kuShembe noShembe wededa kuye uthi ngayibona ula ngaphuma sikhotheza uthi ngahleleka ebonwa yimi ngedwa uthi weza uthi wazi wafuka kuphelela lapha kimi eseze ngwembatha sethandazile amaNazaretha buyele etempelini ayu angisalufuni etempele kanti uzosinda kuphi etempelini buyele etempelini kade ngitshela abafana ngihamba na ngithi kuleli bandla umthetho waleli bandla mawaphula amasabatha amathathu wawungafiki ungene ethempeleni wawuhlala ngaphandle uqala uchazela umgcotsho uthi uphumaphi yebo mshumayeli kodwa manje phela ngoba phela kade esho umfundisi ekseni sesifuna sonke yabo uzokhanda iqembu lizokuvukela simelana ubona selishaya amatshe la ke bupha ngoba ulibuza uthi liphumaphi membathe Shembe uthi ngaliphatha lelicala ngaze ngabagweba ngenxa kaShembe nayi into engiyithandayo isithi indoda endala sambeke emshana siyobonga uthi mase siyobonga enkosini ifika ithi wenzuza naka amazwi ufayisa waqaphela amazwi kaShembe yaqaphelwa amaNazaretha ithi wenzuza uma umuntu evuka ekseni ezothatha indlela edolobheni engaguqi atshela uNkulunkulu ukuthi ucela ahambe naye uthi uzoguqelwa ubani ithi ayikho into eyenzekile kulomfana Nzuza ubededile kuShembe engazi lutho noShembe wadeda uthi kufana neNazaretha Nzuza elihambe lidla noma imaphi lihala uthi iNazaretha libulawa zikhafulo zeyinyanga libulawa into kuphelela idlile malihala lihambe lidla noma kuphi uthi kodwa ikhafulo uthi uzobona wena isayoli sangakweni umakhelwane ethi ushawa uvalo hawu iNazaretha awuthathi ngani nawe amanzi onyazi uchele ngoba wena iNazaretha amen wena into ezokubulala ukhala ngoba uhamba udla noma kuphi iNazaretha lambe alimi mshumayeli uyitshela insizwa alimi ngisho koshisa nyama eThekwini uyayibona inhlayisa uthi nentshebe koshisa nyama ishuni yavimbuluka laba bafike ke babosa wenguluba ama sausage udla kuliphi itray umama ekhaya iklabishi wena inyama la inhlayisuta nakagange futhi inhlayisuta ufuna ukudla wena okumnandi kodwa wena ukudla okumnandi ukudla kuphi ukudla eshathini insizwa lebandla mayisiganiwe into eyithenga yithengele ekhaya amen ukuthi unkosikazi wakho uma unkosikazi wakho uyinsizwa ungameza abe muhle ufuna enzelo ubani kanti wawumthathelana akani inkosi yanibuza into ngelilanga yathi webafana bale ekhaya manishiya le intombi akithi uyayazi mkhwanazi kanti nibathathelane labalabokazi kanti niyobagxisha amaklabishi nina nidla koshisa nyama lapha nangifuna ukudla kuhla nje ngeSabatha uzokuthatha apho ukudla kuhla ngeSabatha ngoba wena unjani awukuthenga ukudla ngeSabatha faka ukudla ngeSabatha kuthengwe nina amen
ukuze nabo bakwazi ukwenza ukudla nganikhulumela nganikhulumela kodwa nje shota mtshele baba sengiyayeka manibona mina ngubani bengisho njalo omgqama uthi umgqama sathi baba wena uyafana noJoshua wathi ningangifanisa noJoshua mina owami isilanga kuphela la ngashona uNazaretha niyabona thina siyinto engafani nanutho umethu uNkulunkulu wethu uyazi mase umisilanga lingashona kwabatshazwa umhlaba wonke kodwa uthi ushembe ningangifanisa noJoshua mina umuntu owami isilanga kuphela la ngashona nithi nifana nami uthi bathula bathi baba wena uyafana noMose ithi yathi ngokungibahlamba ngiyena uMose mina bathi baba wena uyafana noJesu nithi hawu nisho uJesu ingane yayizolo akade thina boshembe safike samqinisa esembulala amaJuda ngesikhathi ekhala ethi Eloi Eloi lama sabathani uthi sasesigqika umbuzo sathi kanti wena baba ubani wathi mina ngilozwi lakhe lokugcina ezulwini yathi mina nguzenzile mina ngushilo lo wabonwa ubaba omkhulu edla isidle entabeni ethi ngambona ukhonzekile mhla ekhipha itray ethi lokhu shembe kwizivumelwano ukuthi mina shembe mina uNkulunkulu senguwe nawe usukimi wayesebo uNkulunkulu kaShembe uthi nganyuka ngumfo kaNhliziyo ngehla senguyise wezizwe zonke wathi mina ngushilo maNazaretha asethembeka ningangishayi uNkulunkulu nje anenze konke enikubona ukuthi akunufanele nokukhiphe ngaphandle okufanele nina nikuthathe amen ngoba nina nibona bomuntu nabakaShembe nina nabo unyazi nabaNkulunkulu wethu lo khona yonke indawo olapha eSwazini kodwa ukhona ongafananga nokuthi athi kube bukhona ngabe umfowethu uRazalo afanga thina wethu uNkulunkulu ukhona yonke ukhona nalapho inkosi ayikubusise senikuzwile cela ukubuyisela kubaba ngehlisele kumshumayeli baba wami useyosivale uthi baba usimelana ucela usivalele uthi ucela usivalele shumayeli